Nime aytdың ағадың алырым өйді тамақ еме, неме айттың? Бірақ кеттім дада, апа, құсқын аштырмам біз тамақта яқытыр деп бақтың ма? Lama bal yok. Mustafa Muhammed matam olayan balam. Mustafa Muhammed matam olayan balam. Bizi pula ve de bir şey aramız bakın kurmuş. Akalarımız kopkasın okulmaz. Hikayen canlı yapıyorsan. Muhammed Mustafa balam meyan çıkınla. Balama tamamını süpkette tamamlayanla. Bunda çıkmaz tadavasa. Olmuştan ilgimiz yok da. Dadamın okulu sen peşimde kalıp gitken. Balım, bunda okşan tamak nime aytdың ағадың алырым өйді тамақ неме aytdың? Құсқың açsa tamak yeysen, yeyme deyse tamak yiyaldı. Бірақ kettim dada, apa, құсқың açtırmam biz tamakta yakıtır деп bақтың ma? Mana. Yaxshimisiz, sizni Vayme hozir kelgan. Vayme borib ekansiz. Xato qilib qoldim, biz tamoq borib turmagan to'q. Kichik bola borib ekan. Dada biz borib turgan to'q. E'lon bo'la. Markasını burdun ha? Men. Nimbo? Yengo. Man sen burdun. Nimbo? Sambo. Mancho? Men. Mayangarak kele. Mayangarak otur. Balam, muş kusqun assa, dada apa kusqun açtı deysler. Bir kettem dada, ana, ma kusqun açtı mı tokma, kandarak tursa deyin gepni qilmaysizlar balam. Men chechilmaysa mana mushuna avval, mushunda o'xshagan pulni yetpasa, bir so'mning kusq tok, bir so'mning isanglam beshag'rida. Ma nengo, ma menbo, ma xembo, mani isanglar eshim bo'lmaydi. Mushun nechpul chiqim qildinglar bilasizlar balam. Dadam menga degan o'z vaqtida sen balning kichiga bek yavaş. Muş bir mürdün qanda tüsün çıkarasa degen, men öz vaqtida sendek vaqtında bulam. Men çıkaralayman, meyli gaz uçak çıkarayman, utan qilmayman, tok uçak çıkarıp qilalayman degen. Bir murdun tüsün çıkardıgan gepni bulam, emni tushundim bulam. Bir murdun tüsün çıkarmak haqiqatan tesken bulam. Bir murdun tüsün çıkarış uchun gaz ketadigan, go'sht ketadigan, yağ ketadigan, guruch ketadigan, sek ketadigan, buni itiga edem ketadigan nurg'un jarayonlar bilan bir murdun tüsün çıkarib olgan. Bir qitim emas, seni bekib tahsillangan ishlarini o'rlashtirib nurg'un qitim ketgan. Mushunda pulini buzsanglar balam. Bir qitim dada 10 koy ber desang men yo'q 10 koy demayman balam. Men 10 koy shogni ishlasam chiqib sizga 10 koy deb aytib beraman. Bir qitim sizga hargiz menda pul yo'q bir qitim menda olmang dedim yo'qmi? Masal o'yininglar, mush ochliqni mush narsadan qadriga yetlar. Qachon qalsilipni qo'lingizga tushmaydi. Sal o'yinlamsa balam, sen cho'ng bo'lganga fuqan ulgu ol balam. Mening degan gaplarimni hozir kalon yutib ketdinglar. Meni dadam deganda o'z vaqt ajnalam anglab qo'ygan. Sizlarni 5 yilga kelganda bu mo'rdun tusun chiqarmoqlikni haqiqatan ta'sirini his qilasizlar. Mening sizlarga faqat qattiq tekim yo'q. Sizlar qattiq tegib bulaplam, mening yuragim og'riydi balam, chunki sizlarning yurak param. Bundan keyin menda Vayme boradigan ishni ozroq qilib bo'lsa, mening umidimni aqlaydigan yaxshi bola bo'lsanglar, matlupindik uyalinsa yig'ishtirib, ta'tillik kunlaringni men bilan taraklashmay yaxshi o'tkazgan bo'lsanglar balam. Dada kapama.